Assalamualaikum mayam kam tawnrige to paw khotang adu mayam da update tawjram ge apun ba pawni hojik ta Iran amsung Israel gi ceasefire si Donald Trump gi taraf thigi statement ni ko ceasefire oi bagi maram da nalap matung da ceasefire si chalu oi bagi wafam ni adu gi nalap wali ngai matam se da Iran gi taraf thigi on thok ni chawna Tel Aviv to igara hojik ki Bir se bahari mafam si oigera bir se bahar si jamna chaun destroy be wani yam sathina building ma khoi gi residential area da settler ma khai gi missing su khar moy hai madu times of Israel da harim bumi mari si bagi wani aduga press tv da harim no bumi trama thoi si be wani madre di asok pasu yam sathina adre di building ma kha da su yam sathin changna lai ki ba sigum ba pauna ba hoji thoglai se adu Iran gi FM foreign minister Abbas Araghchi ki taraf te gi statement ama aloi bi matam da ceasefire gi aloi bi matam da ceasefire se chalu oi bagi aloi bi matam da fawba Iran gi soldier ma khaina Iran gi lanmi ma khaina Tel Aviv Haifa Madredi Bir Seba sine chingbuda Iran gi army ma khai gi maikei de strike to khesini strike sina aloi bi ni sini Iran gi taraf te gi FM minister foreign minister gi taraf te gi statement se si gi strike sina aloi bi ni sini adugi matungda amaka Israel gi taraf tagi amaka strike Tehran da asina hoji wasi amaka wasi achobu fifam amam ko tholak labo kariga di aloi bi matam da fawba Iran gi taraf te strike ni haram lega amaka Israel gi taraf tagi Tehran da amaka strike to rusina di strike to na yam sathena khoti ho yam sathena so gi Tehran da so aduna di ceasefire si makhatab si chatra kanai si thaju wale ceasefire se oine hab se thaju wale kariga di Iran na haire aloi bi matam da fawba kanum tawraina Iran gi taraf tagi aloi bi strike nya na haire gi strike to bi matung da makka kanum gi taraf tagi Israel gi taraf tagi makka halli se sina dis ceasefire si hana gi Israel gi khasla ni mayam khangi duni Lebanon ga su ceasefire tawi adu matung da su Israel gi taraf tagi numichu bi strike to lepte madu Syria ga su madre di Gaza da su mayam hori duni ceasefire nen torga ma khoina ta tawnung matam da tawrokpa du same to same hoji Israel na Iran ga tawgadru se sigi fifam sini adre di Israel manung da hoji Israel gi hoji ki cabinet minister kongai ma hoji Netanyahu gi mathak yam sathine pesar ni atu de ceasefire Gaza da su amasung Iran da su aduga rebuild amka sai sokri makaji am sathine nuksan ni Iran gi su nuksan ni Iran gi scientist kaya am loi khre Iran gi general kaya am loi khre itaw kharam na harim na kalam tagi paw hai ni madu aina paw khuding da ai hamesa Iran gi supak chamni maduga Israel gi supak chamni loima gi supak chamni ai karga bina kalam tai paw ta halle ga paw biya bhande Israel gi strike to su Iran da mi baharam sirmin admu pu Iran da kayam so yaip se sigi paw si thoklak ta ba adu strike pu taw yaip si thoklak pa Tehran oi gera mafam oi gera sigi paw si thok ba adu asi bagi asok pagi se bas thoklai jena bo a general gumba si ba scientist gumba si ba hojik Israel gi strike ta Iran gi scientist ama said oi be wani hojik gi strike sida adre di Israel gi cabinet minister makhain athu ba da ceasefire se Gaza amasung Iran da lan budi Iran na ngamni handai ma pokchre Iran na jis tara Israel bu nai khrise si kanam tre si tungnaw da su sum nai ba ngamngani ba thoklak na be thajadre tungnaw da su yam sathin nai gramni yam sathina adrai di Al Ubaid harba hujiki Qatar manung da America gi airbase se yam sathina mangramni yam sathin destroy to gramni ngarang gi strike mukh jis tara nahal Iran gi nuclear site ta jo masing kapsel lakpa jo bunker blaster bam lang thramba adredi mohoi gi Tomahawk saikram hoi missile masing kapsel lakpa masing makhaido adu makhaiduni arang Middle East ki America gi base makhaida Iran na season khrise aduk masin taruk tarama thoi tara ahum mari yani lomek enthok legana season khramni adu kanom si su ceasefire si America gi taraf te gi law thora imni Iran gi taraf te huju phawba amangai de su statement am phaw udri ko huju phaw udri adu asai gi Iran gi strike se Iran gi taraf te gi Israel gi hojik ki Bir Seba Madredi Haifa Tel Aviv aside strike to khip se asi to khibai matung da Iran gi foreign minister Abbas Araghchi ki taraf te gi statement last moment
सिगी अटैक सिन अलोइबिनी सिगी मतुंग दे सिजफायर की प्रोसेस चली दरने हायरम लेगा अदुई मतुंग अमक इजराइल ना अदुगी अटैक तुगी अमक लमन खुमबने आइना तेहरान द स्ट्राइक तौरना अदुना दी हौजिकी सिजफायर से मखा कुमथने थाजदे अदरेदी गाजा मनुंगी पावले गाजा मनुंग रमल्ला मादरेदी जिनीन मादरेदी नेजरिन असिने चिंगब्रे याम साथिना हौजिक सुमी अयुक्ता मी 33 लनी हौजिक सहिद ओरसे अदरेदी याम साथिना मी चाम गनि फुतरुक ल कइनो अशोक पनि गाजा मनुंग द असिने बो एट सेंटर द हौजिकी इजराइल अमसुंग अमेरिकान हौजिक चानिंगा थंगने एल्फम द अदि मफम द अंदा दोन ममी तुमले गनो मै काबिमनी अदरनी हौजिकी मी मखैजे सहिद ओरिसे अदरेदी रमल्ला दसु मी फादन पोबा फिलिस्तीनी मखै असिने चिंगबा गाजा मनुंग द अदरेदी हौजिकी बिल्डिंग महि लोइन डिस्ट्रॉय तौबा असिने चिंगबा याम कन तौरे गाजा मनुंग से हौजिक अदु सोमगी पाउसिर मयामना बिजी ओइरमनिना अहोमगी पाउदु एंगबिद्रे अहोमदे करी ओइरमना दु मयामना करिमते खंगबिद्राबा अहोमदे याम साथिना हौजिक जुलुम तौरे गाजा मनुंग से याम साथिना जुलुम तौरे फिलिस्तीन इजराइल की तरफ तगी तो हौजिकती मफम मफम द अदरे प्रोटेस्ट करम से तौरे न्यूयॉर्क तो ओइगेरा मादरेदी कानून ओइगेरा स्वीडन ओइगेरा असिने चिंबा मादरेदी मफम मयाम दुसु यूरोप तसु याम कन प्रोटेस्ट तौरे आबा थुब दे सिजफायर से गाजा अमसुंग ईरान दा अदो अमेरिका ना मखोम खुद पाइरुबगेसु मयाम स्टेटमेंट लाई चीन की मखोंग पाइरुबा रशिया की मखोंग पाइरुबा थुब दे सिजफायर मखोंग हाइबदि रिक्वेस्ट तौजरुबने उनमें कोई लोकल भाषा धारिमने मखोंग पाइरुबा है रिक्वेस्ट तौजरुबा थुब दे सिजफायर तौनु तौसाइना करे अब ईरान ना मोहाइदे स्टेटमेंट पी खाबा अखोगी हार्मुस स्ट्रेट ऑफ हार्मुस से थिंगजलबगी असि हौजिकते होनो डॉलर से मखा ताबे वानी पाव से खरमदा अदरे थाव मोमल नबु यामना कन हाइगतबा अदुगो मोंग नाबा हौजिक मादरेदी मिडिल ईस्ट हौजिकी ईरान की तरफ से स्ट्राइक तौखरे में से ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नि मिडिल ईस्ट की हौजिक कतर वगैरह मादरे यूएई वगैरह बहरीन वगैरह इराक वगैरह कुवैत वगैरह लाउथोकचै ईरान की तरफ से ब्रदर एंड सिस्टर नखोई की मथकता नते स्ट्राइक तौखरे से ईरान की तरफ से स्ट्राइक तौखरे से अमेरिका की बेस तने आइना नखोई याम खंजलुना ने सिगुम बेवाफम हमने फजब वाफम हम थम याबा ईरान की तरफ तक अदु याम साथिना कतर की से याम साथिना सोक पे वानी याम साथिना अदु ममांगैदा बहरीन अम मसिदगी बेस सिदगी मवांगैदा अमेरिका खंगी सोइदम की ईरान ने तोरो कनाइब से ईरान कुनो दिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर न हाइबम लेबनी कुनो दिन द मखोई सिजफायर तौरो सिलेंडर तौरो अमसुंग कुनो दिन द कनम तौरो झुकी रोयना तो हजु फावबा झुकी देदना हजु लास्ट मोमेंट फावबा ईरान की तरफ ते लान तौद्र चले सिने मयाम खंगी दुनिया दो सोक पौदी नाकल रोई में किसने ईरान की शहीद कम से कम मी चंगा रोमदी शहीद होइखरे मादरे मिली सिंह मखाई मरी रोमम दे अशोक पनी अदरे इजराइल सुगी कम से कम सेटलर मादरे दे अमा तौरगा मी कम से कम चावई मथकता सोइदमकी करेगबदी इजराइल दे सुक्तो पिकपनी ईरान ने चौपनी दो अदरे तेहरान है यामना मी चिलबम फमनाबा आइदा मखोइन अंदा दुंदे स्ट्राइक तौरमने अदरे मी चमगांगतना सिरिदो अदुगा लोइनने ईरान की सुमायामा जनरल डे होना साइंटिस्ट होना चौचौ मी मैम शहीद होइखरे अदरेदी इजराइल की मैम सिरिदुनी अदुनी हौजिक सिजफायर से करी मोंगनो करिगाबदी ओइने हबदी थाजदे हबदी करिगाबदी खंगदे ओइखिबसु याय कुनो ठीक लेते हम लास्ट मोमेंट द ईरान की तरफ ते तौरगा अमक इजराइल ने हल्लुरुसे सिदा वामा पल्लाबा मका अदु मखा ताबा अपडेट लाकपदै सोइदमकी पिजरके मादरेदी कीप तसु रशिया की तरफ तगी यामने सावरबे अटैकम तो यसरिसु मी 35 नि फुरोमो मी सिबगी पाउनी यूक्रेन की मादु यूक्रेन लोंगी पाउसो अदुम तलतलप ngarang dagi adum haurimni talatle Ukraine nomgi su paulang sir pira diloima kese thungna pi gaina adu hayeng dagi inshallah Ukraine ge su adum talatla paudu paraga karena ibdo dui paudu su dumai mayam da hajiraga hojikri sidelo ijre adu ano mi yam sathina 40% gi matak tani viewers ano bama khai aikhoi gi subscribe to do please subscribe to jelbiramo nana chibu khajik mateng to view subscribe to raga adu hakte nei hajri se mayam da share gi lojra assalamu alaikum